Cancer thlen du tu te le alo chan te cancer ti chu kan tong tluk hialin kan rebel to ome cancer a chuan taksa siam tu timur kha ani tur ayana sape in alo thang thina ni engkuma po a theya ama ero chu kum upat lama a du big deva mechia ain mipa cancer antam jok bok alo chan le cancer thlen du tu te Natna hrik virus le bacteria natna hrik then khat te hian cancer a thlen theya hepatitis B le C natna hrik virus te chuan thin cancer a thlen theya HIV hrik chuan bun cancer a thlen theya Epstein-Barr virus EBV hian thalbe nar le shrok cancer a thlen du a Helicobacter pylori bacteria pumpui pan hrik chuan pumpui cancer a thlen thei nisa tuarna sat lutuk chuan bun cancer a thlen theya ionizing radiation cancer hemna angchi te donna sat po in cancer sang a thlen thei zuk le muam timi ten ka chung shrok chuap chodot lu le ngong chul mor kal le phing cancer an nei du zu in mi ten cancer sang an nei du bok damdoi chen khat ran nung tha na hlo nim hlo thelret lam chi le rong te po hian cancer asiam thei Inthlah chhawn le hormone diktok lo bangin cancer a du bok eile ina chuan thau eina sat thil al manga eitur von that thil rep eitur al le thur pola siam chi ho te hian cancer a tir du a bong sa eina sa in real cancer thau eina sa in hnute cancer an nei du hormonal agents oral contraceptive naw paidan na le estrogen dam doi re tak ei hian thin chul le hnute cancer a thlen du ni a hriat ani a kumsom pahni ma a thi nei te kumsom nga panga hnulama thila nei te fashing lo te kumsom thum panga hnuwa fa pakhat na nei ten nute cancer an nei du bok heng te hi kathulak na te ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan lo me kan channel hi share subscribe le like te min lo nei sak ve don nia